Penghibur season 4 kajang tip nam ta ka result kepada jong ka campus office GDS tem ta kalame kalis number 3 te jong ko meklia ki don setang kumba saupo shinong ki ban dang mi mta ka kalis number 3 dengan split one kong kane shogen pe kita ki bayo percentage ma shinong ki barangsa. This shortlisted candidate should get the document verified through the divisional head mentioned against the name on or before 3 June 2025. Duk lai tarik June arjar opsan kini ki ban mi kerteng matama. The shortlisted candidate should report for verification along with original and 2 sets of self-attested photocopies of all their relevant documents. Kejong meklia kasdang naga nomor saus pak prabanyo meklia division kene gede sinong pok garuhil makane asli minli tangan apa yang tu kene saus pak prabanyo asli mendil kene UR kategori yo nyo pupra point dream nyo kene pogaru te kham yuhi bam kamar khapo khasi kene prapan drew UR kategori pahajbari agaro UR prapulai bol chugre jong PWD dikidunai PWDC san pesau percentage bol moram abalgre kene nyo pupra point dream nyo bolsong prapoi ponsan bor jora prapulai UR chisim apal kene PWDB kene tekhandunai ap khandai point khan rew dan chutmang gongrot UR kategori nyupupra point rew kene kisnong garo kene kibaduna duna dan danal apal san ne SC dina tasum khandai ponsan Darit asim ST nyopo pra point lai dobu rongmu ST prapo point lai garo badha ST prapulai point lai kalai para prapo khanduli pokasi kene prapsan point drew prapsan klik mentriang kene prapan drew ST koi ngoi kene ST prapsan percentage ki khamhe i menta prapsan sineng then light plang PWD wada PWD ro yo 71.16 PWD po no light plang manan pokse prapanyo percentage ST marak dilwangre UR prapho pogaro maulai prap percentage maulai dum tar nomi maulai maupat ST prap percentage then nolbari OBC san percentage nongjri ST prapanyo percentage nongrim hill SC percentage nong sning nong senrang nong sning ST prapsan seneng wait teman nong senrang prapsan plang dilon ST prapan rew rajapara prapsan rangga prapo ponsan Riviang Prapnyau, Rangosora Prapsan, kemudian bagi senang kasih kipoi besya ki Prapsan seneng mentah kathat les mah. Rang dusora Prapsau, rong ribo gomangre nyupupra, sokdam bangna nyupupra, sindai Prapandru percentage, kanang hai bah. Then segini kelas Senteng prapsan point pralailai that teja prapandrew point khandrew tengar prapra sekabari prapo point drew tekmut ba kene kisnong khasi teki ba khadu kede prapsan garo teki doni ki ba nyu phandrew ru kisnong khasi last nang prapsan percentage te tangi nehi kito kibala mi kerteng marne amdon kerteng re kibala yo mudba kila yo baik ka message u registration number la don hangne kan poi baik ka message hapi lengba u number phone jong phi bat lengba u registration lawa bat ka email jong phi ya gitu kibala banyo kila yo baik te senang ne ngin page saya ka food list rang don nagi negi bom le join mud kan mi saka list number 4 te tangi nehi ki jong tip kulish bun